Parlok, alingin ya sengap iki kubon nak YouTube jeng tim. Kalau dah pimpat subscribe jangan ya ke channel coba wan subscribe. Kenang bipin lebih iki kubon ke bandangwan. Kat kum ki kubor hak kendai terik uyayong. Men saujur i hybrid. Na pom dekar berselat ke kali. I wei hybrid ilam saujur hadian bakawai ke kali bolero. Kala selat hakawai ke jeka jong ke surok riang du syaklang. Ya ite i hybrid latip kerteng kum i Aidelin nong sin, lais nem tam, nak senong pom dekar, motion road, bat hadian katay ke jingjia, katay ke kali kala pet krat no, na katay ke jaka, kat kum ke telong kubor, na kipulit ke west kasihil, laong ba katay ke jingjia, kala jia ha ke senong pom dekar, ha ke por, lai beje sau pau minit, kat ba ite i hybrid harengkat ke kemi, tikpa, jong i, hidang wan pai na ke jingiseng. Ya ite i hybrid ibalaman saujur lapan kit no sya sibil hospital Shillong banyo ya kejing sumar bakerki na kalian kipulit hadian bakilayo ya kejing tip halor katay kejing jia kila twet ya katay ke kali bat yo bat no ya katay ke kali hayeu syaklang katay ke kali kadai kabadon ya unombar ML05G kendai iwe RR kabadangwan na kithan Shillong banlek setura bat ia katay ke kali lanya dau Henrik di Sangma Laipu Prasnam Karta ubadai natura ya katay ke kali la kurup no daki pulit ke syaklang police station bat kejing tokit halor katay kejing jia kadang ya cekman kublai sibun min sai syampat hakiwe ki kubor.